Pre nepune 4 godine u Novom Sadu otvoren je Centar za razvoj muzičke kulture Melodijum. Sistem rada je sasvim neuobičajen. Pre svega zbog toga što su polaznici bebe od godinu dana, potom deca i mladi svih uzrasta, pa čak i odrasli koji žele da nauče da sviraju različite instrumente. Programi se razlikuju u zavisnosti od toga kog uzrasta su učenici, ali za sve važi isti pedagoški stav, da su svi muzikalni, samo u različitoj meri. Program za bebe i decu, osim postavljanja temelja muzičke kulture, ima daleko sveobuhvatnije ciljeve. U Melodijumu smatraju da pozitivno muzičko okruženje utiče na celokupan psihofizički razvoj dece, a učestvovanje roditelja u grupama za bebe stvara jaku emotivnu vezu sa detetom. Ja sam radila u Bangkoku, sam provela na Tajlandu 5 godina, radeći sa decom uzrasta od 1 do 9 godina. Interesantno je da se tamo rad sa decom od 1 do 3 godine vrlo ozbiljno shvata, bar u tim školama u kojima sam ja radila. To se zove škola, jel da? Deca od 1 do 3 godine u školi The Purple Elephant gde sam radila, imali su svaki dan muziku, likovno obrazovanje, ples, balet i druge vrste obrazovanja. Ali svaki dan je bila muzika, likovno, sport. To su osnovne stvari koje dete treba da radi. Kasnije ćemo mi uraditi i matematiku i čitanje i sve, ali muzika i umetnost i pokret, naravno, ono što je prirodno deci, to je osnova za građenje svega ostalog. To sam ja tamo naučila i naravno to sam i primenila ovde. Radimo slušanje muzike, kreativan pokret i ples, sviranje ritmičkih instrumenata, diferencijaciju zvukova. Evo ovo što smo danas radili, to je odnos visoko i duboko. I kroz te muzičke aktivnosti pospešujemo ne samo muzički razvoj, koji je naravno mora da se dešava, znači razvoj muzičke memorije, sluha, stabilnog ritma, nego i neke druge sposobnosti. Pa čak bih mogla reći da nam je to i neki cilj da muzika bude sredstvo pomoću kojeg razvijamo druge sposobnosti. To su, na primjer, kognitivne sposobnosti, jer poznato je da muzika utiče na razvoj kritičkog mišljenja, zaključivanja, rezonovanja. Verbalne sposobnosti apsolutno su povezane sa muzikom. Bez muzičkog razvoja, znači, nema ni razvoja verbalnih sposobnosti. Čovek može da reprodukuje samo ono što može da čuje. Dalje, socijalni razvoj svakako je evidentan. Emotivni, duhovni razvoj, koji svakako da je veći uz pomoć muzike i bogatiji, jer deca kroz muziku upoznaju u svetu kome žive, upoznaju emocije i dolaze u dodir sa sopstvenim emocijama. Radimo multikulturalne aktivnosti i pesme iz celog sveta. Ja mislim da sam donela ovde u ovaj program i u ovu zemlju, ja se nadam da će se to proširiti, jedno 30-ak, minimum 30-ak novih pesama koje sam naučila, koje sam izvorno, znači, slušala od Indijaca, od Tajlanđana, Singapuraca i tako dalje, i koje sam naučila našu decu i vidim da, recimo, po Novom Sadu se te pesme već pevaju, što mi je jako drago. Nadam se da će se proširiti i do Beograda. Kada su počeli sa radom u Melodijumu su se pitali na kakav će odziv ovako neobičan muzički program naići. Danas planiraju da prošire aktivnosti i na likovne i dramske. Odziv je na moju radost i zaprepašćenje bio fantastičan. Mi se maltene ne moramo reklamirati, nama roditelji dolaze ushićeni sa velikom željom da su im deca u tom programu, ali moram nešto da napomenem. Koliko sam posmatrala naše roditelje, znači koji nam dolaze, dovode decu, veliki je broj, recimo, prosvetnih radnika,
što opet meni onako logički govori da je to zbog toga što su oni svesni uticaja muzike, odnosno uticaja koje će muzika izvršiti na njihovo dete i na dalji razvoj njihovog deteta. Osnivač centra je Aleksandra Grbić-Hrustić. Završila je muzičku akademiju i trenutno radi magistarski rad koji se bavi temom uticaj muzike na razvoj deteta. Neposredno iskustvo u radu sa decom u Melodijumu bez sumnje će joj pomoći da dođe do važnih saznanja koja će biti dostupna i drugim pedagozima.